mbanje kubashimira nawe kuko mwabaye inshuti nziza, ababyeyi beza, abavandimwe beza muri gihe tumaranye. Je nize byinshi, nabigiye ko ntibiba byoroshye nk'uko mubivuze kuvuga bye muri sosiyete tubaye imyaka 6 ariko nabashimiye cyane. Isengesho rero nabasaba nk'uko mereje kubivuga no kudusengera kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye tuyobora aho tugiye, twumve by'ukuri turi urumuri rw'abandi, tugaragare by'ukuri nk'abantu bazi Kristo, imboneza za Kristo. Imana ibamugishe. Nanjye byenda gusa nk'ibyo yavuze, ngiye nyifite inyota yo gukorera Imana kandi ndacyanabikora. Imana izama indi nzira yo kuyikoreramo kuko kuyikorera ni mu buryo butandukanye. No kunsengera aho ngiye naho Imana ikazabana nanjye muri byose. Yesu ashimwe. Jesi nogenda ntashimye. Ndabashimiye bivuye ku mutima igihe mwampaye cyo kubana namwe. Imana iziki bampembere aho ngiye ni heza. Nibaza ko Imana yabanye nanje izobana hano nkiri hano, izobana nanje no mu bihe biri imbere. Uyu ndabashimira kuko umuryango mwiza, ndabashimira ku rukundo rwanyu, ndabashimira ku bufatanye bwanyu, ndabashimira kubwo kwitanga ku bwacu nk'umuryango. Mwatugiriye neza, mwaduhaye agaciro, twaragendanye tutagendazanya. Imana yo mwijuru izibampembere. Hama sinovuga ngo ndatunguwe, ariko sindarinzi ko iyi saha ariyo yanje yo gusezera, ariko ndabashimiye ko ariko Imana ibigenje. Uwiteka abampezagirire abo noba naratsitaje nkiri muri iyi sosiyete. Mu by'ukuri ngiriyeho no kubasaba imbabazi, nze mu mbabarire mpari canke ntagihari. Igihe Imana izonshoboza nkatera intambwe yo gushika ngaha, naho kandi ushobora kumusanga canke nanje nibutse igikomere nawe naraguteje nkagusanga nkagusaba imbabazi. Rero guhera uyu munsi nukuri ndabinginze wowe natsitaye ko mbabarire muri byose. Ineza, urukundo mwanyeretse ndumva ko ruzoshishikara rukarabagirana no hanze. Ntawo nzoshaya ko kuko nabiteguye canke nabigambiriye, ariko ndi umuntu. Rero Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. So I invite everyone to stretch your hands